Үтө күнүнен эһиги таатта сонундарын көрөгөт. Быйыл биһиги кен туттары бир додулаакпыт И.Г.Федосеев сахалартан бастакынан көңүл тустууга аң дойду чемпиона үрдүк аты ылбыта лоп курдук биянсыла. Бу уруй доргонун дуархаппыт үрдүк өрөгөй төгүрүк сылынан кине атын сүгер ого спортивнай оскуолатыгар саңарды тупсары үлэтэ сагаланна. Игорь Егорович дороба жавонна үлейс кохонун баалыста кепсәре. Тан биһи ирмон бутунан болар бу залбыт. Ол үттүгөр 12 метр уктак биһи баган абыттен 2 тусту көбөрө атыннады, онна волейбольный площадка 2 туруннады. Онна залбыт кендигер 500 квадратный метр площадка оробут. Манна тергенектак дорожка бут, онна токтор бут инвентарь барата кален таблар. Онтан быйыл барысын спиде тактакпыт. Игорь Егорович мактал. Манитаңа китинче 12 сыллаакка ахыллыбыт И.Г.Федосеев мессионин үйетитер бу меңе өйдөбүннүк эмие тупсарыллар саңардыллар бу улахан эрели семен койтанып сөкпүт семен себенебиз дороба жевлагатен кахан сагалабы кыты билген кандык түймөккө хыжжагыты. Үлебитен аспыты хүбейті халабыт бронзовый красканан краскаланна. Аллара постаменон олдуктах. Битере жугата. Hemen мактанабын. Бу улахан хамсахан сагаланарыгар тыл көтөкпүт И.Г.Федосеев догора олимпиада призера сүгүрячилере сөгөн мактайын улуу пехлеванынан сүрөктөйбүт Александр Иванов билигин бигинин бага сибәскә колбонор. Топидлен турар буде таска сүйте исаңога барыта тепеттир болон багарабын. Ол хуругу тупутна мен Михаил Михайлович аттан болган. Повадры бир букки курдук болабын диханыбын. Эдне улахан өңөт вакта болбата. Onun için mine behne hem tavarı hem doğrum. Ondan kini tuhugar eti hitinlik etini killer bipitten nahaviyere ben onunla da hameglavnaya ılım muttarıgar. Sepçer Sadr Nikolaevich bihine kıtta bol biha sibeske kolbohon naçıdık bağa sanağın terdibikker ulhanlık maqtanabıt. Ondan ton kündü köröçüller bu üçügey bachim öyönen eder keskiller bit buhar qatar oskolalara üyüne sayda çeçeri tordun. Mana sonunları tümüktübüt efirge körsüq qaderi.